man duan donga to ma atika chwalo lok bodwa magiromo winyo an tin nende piera rio wia boro medwe mia bi atamni kidwan mamol ka gam lok pa retired colonel uboy fiale radiro boy ana be lok ko mi kiwaro dok kimolo pian in la lwak ka wara in pe la lwak nene ma wara ko ma puritie ka teb ma peke mi office mo ke kan bor in chere office bor wara gena in wa kuno in iwaje ni gamanda ne pinya da ka gen dong mi ka nan yo mo kan yo wara wa ni anati ka ni wara ki lok ma pat in yen kan pare anati civilian bene terro ke lo terro na weng ni boy in jo pa de dong pe miri kong mi ringe kano eriak no mi ara pechu ibi porro ko mere ma chawario bichungo ko bene kona keni kete chung ite ye luak mo pade tela pade ubale dong loyo ma dong loyo Uchian Justin ubale boy Uchian Justin ge ana jo ma tiyu ge riako menwa jo ma no ge wajane pego kwa boy fearless ti won kom wore ti kansela bi dako pa wore chiel ti kansela dako ne bene ti kans ana bi chere liel pa won kom der chwa me ratena no bene tie ma go beru kera ai me nano bene nano ilaho intero na dong chal ki lutero mano kan nano gere to ero pian lo ba wa ni chere nya chika dong down ni marama bi pe tera ngoma do wa tela da ka wa ma len tela ni do nyoto wa tina tie ni muon karapa tela ngai ko kere de lak pi do ko in mer dong wa te kwa kan wa te kwa in pe do ko ne ne kana no pe la go pe no ana ya bi chunga re pian tela ni tera ma ko ne pe do pa de step aliwa chira na yang lwak we pade do nyoto yellow card keno mo e kan mete ne tap ka ke me yellow card mario weng dog dugure red card wang mai na in ke network ko ka Christopher ke network paskam undo na ye mala wo madwan me record ke fupero ye ni lwak pe mir mala wela no ku mi no dong lok ni ana beru lawyer pa livestock lok eroni ayo pe o marama chiambi mawar an pa beru lawyer pa livestock industry wakda mi ni machalo Uganda Livestock Company mota oilo company mape Ministry of Finance bukatini gichero company ko ena company ena tiki twera mamero eroni lok mapiti lok maperwate chiek gin mota ko lo chero ni company kamiero ben makwo miero beta filing return miero beta mail form magipo ke dwa government mwaka one way to clearly the when I tell clearly tin Uganda Livestock Industry actually district and meaning it leads mingom tech Uganda Livestock Industry to your company do pere in 1904 turning on make me ki Uganda Livestock Industry dog bot ngar mo me irangom my let me lo kiloni lisa so ngom dong do but actually district local dong the successor in tight nyogwa ngat muleo kaka actually district local government and pa de district man person mo kata kere very clearly Uganda's type livestock industry utawa 1984 piti ki twer mo ke kan ngom twer me ngom dugu bot pa dilok ikar patera na ke or ngom mo ma ke char ya chwara peke ikara wu una ye char makubeti ni company pura organic o choy warga matika ko ni enemy o chante maromu million mia da bot wun pa se local government no unu tamani wan mayang wa bere office ma wan nuchu eka mo makichare ya chwara nupe wone do riak mado dawo dong lu de dwe mo karange mo nyami notice ke dana mi a ke do ke chara ke chuinyo ori ka dana chuinya maner un ma chalo pa de lo so ka telo ngaya pe ko an la chuma te ka dok technique ne tactic para biti ke mi te lo bo dana apetera tie ka la be iri biri beri la wa iri wingo ti je mo ma in premier lo ka pian ka ne wa doka nge wa chak na no dana ma ke ti kongi I dokul la pede te chek mo ka para ma ke lo limitations a ma wa ire lo ko mo ka bi ke ko ngato mo je ka ma ka para re dong premier ke ko bar wan ma chalo lo wa nge be ni wa ro pe kot ni miara ko me live wa ke kel ko wan kong dong wari e dan mo ma yange wa go ilori ke chinge wa ke lakta ko no lor pongo ke mako mar lok me human right on jo ka very human right very human wrong so premier gam mono in penya ka ke wayo ni bagisu tika pingo achori chamo nyanya ke kabej ma agiso wate wane achori bene wate ke kero me furu nyanya kabej mero bere charo puony mero bere charo wek bene wa ile mat wa chako ngo timo ngo ma mit for example ko ber ante campaign ni balaro mero ke ngom pa achori e ngan ku ya tika donyo por padan ini rom loye pe ke biro ke make kero ni tie me loye so ka ke ponyo dano ne gin ene ma bagiso timo ni nyanya kabej wan bene rom timo ne mero puony me dok ne loko mo keta in so kai winyo lok winyo ko weng pe bet chalo tu jiri man ma ki kwano wot bible ke kan ma chobo mirigi ene no pe ke kwano weng ko ke ko wek no
donga wa ni ngat matika kelu politics makuman pade ngat matika kelu politics makuman ya choli yar ginu mo mara piano manan enni dano mano tie ka weko ka ngak dano mano tie ka weko ka ngak miara ke mi chiko mate tek era wa go jok la so ginu mo mawunu obi biir ka waje ke lwak mo pat pe do yu chan do obi a lok pa me ina ye or pe me yo or no miara kanene ngar ma no miara be bu no ene in pe me aya president ban waje ni balmo te me Uganda wen ikara ko pe ki ket ko ko ngat mo piano pen ta ta kar ma no ba choy wa bot pres wan wa yele ko en wa me do bi kar ka bi so ka ine waje di ine ye pe chu ini ye be kera wala kera ma ini je de be way court ka wango mo pa district wax la ten we roba mo che polo ke lo donc keta in donc pete mo ke no maraje ko me wando ay wa cher ka jolo me indo ting mo ta inde ting en ka wa nan ni romo per romo be ngem ngu do geno mo ma romo te ko de ir ma chalu wor kom ikati kan ma leng me way baldo ti andong dara mo wa na te wa pa ko de ki chopo ga pe beru da ko mane ma tigi hotel pa ma wata mo beru ke ne ki rita da ko no ka ngo ko la ka ko mo kisu ma kene ko jing ko me en no wan ma chala nyol pa de iwa pe yom una yo pe so pay lock pa man pay ngam dogi menu gin en ne mo mi ar ki cho wa tu nyimi maka gin mo te mo me ai bu mano unu me ki tue pa de wa un nan ngo mo ro ki ken wan yo ki twal ki ka gin mo te latin ini gam pikel nyen ka an pa ne ka khane ka wa jo mo ko ma wa ni unu ko ba pa de ko a ki la o le ara pa lu ko no ko ana jo ko ne pikel pol undo ti pa de undo unu jowa wan weng da chiel dano weng mai pa de ni bene ko so politics me pa an ma charo donga ta pe ku bere pa de department pa this production department ngoma unu tika produce tika ponyo dano ki for ka be for nyang tika ponyo dano ke gwa ko ki PMG edit tika peto yeri manene ana jogo maka nga gora alwenyo ka ya cho ma jogo trailer chiel ma ka ngoma yin bine temo ko yin pela ka kwanyo gunia maka rio iker we pick up in way gin malik ala tela me off so gen ma pa de ker ko min indon retired kanor ki me iri office wekara yob ni lokomi fuduong yob ni indo teku gen en beru boy in ben ini ngeo mo tim mo wa gri ini ma warga ma president cho en come ni mieri aya operation was ini nge die ma ke me konya dan die mi ada die ma obo dan die rio en do operation well crash da cheng ma ja ki yer ana te chalu model fam ki wajani pa de ki agago go betemu training me agago o wen ki district aleo yun dak ngo CDO kago o chak dan piera rio magi nyota kar pa de ki chwini ma chol ni pian ka chakate gango donga ngato mo o vorwa po ka sei du go ngato mo o ne no mare o eno do oro chen just nyo met ka chaka very district general salim selego ga ne ka chaka very district ki fonyo do de ke or kwan ke to go yang gen ge mer chare porom ma ke la wit ma dit to ale ma ben wa da wa ji tin general a chel ma pa wa de nye be wa ne ma gen ge ka lwen ne bi ne ga mere ini be ga lwen ko so ka dong program pagamente mi nya e lo ni ti a chori inda re pi pa de rone pe ko bini in gero ma ka bene chek ba ke lo ne UPDF futwe wet so pay lore ko la pay lore ko lo ini be de network uni ino bo afia Christopher Komake paska ini be de network wa ana be de network pa donga to network pa lo wila network pa kana truck network pa la wa don genan network pa jo mane ma be ma ko chim ma chime lo ma lo e tuta ga na pa de pu bi charo kanimo pa de bi don ke wan way binu ka chu gena wa dek ene peke buda un lu bora kano ke lo ka buj ngata mero beri buj ku bere yepe me ene wori jojo ene wori mo kwaro diang cherwa bot LC1 me ke cho war ka diang me ke ma LC1 ayo lo ben ni ene cho war ka piang wa diang me ke kwalo diang ka dan ene ni kano chalo an wara lela James to ma te mo gena ko ma no bene wa ta ne resigning ke cancel pian bala nyinga ka kini ni ene imiri lo ni gena wori te mo right e kar ma lo wera te parliament wori beru gang wera ma lo wera chat dia chak diang ma ke nyara ene o mar kan ene beno ini nano ke ko ta la chune wa la ten wa beri me no chui ko mi kar ma kero so ko beri ni lo ram ke lo ko ma da tie wa jo ma bal gi pere ma ke ti yela pe to ara pa da ti bu ene ke ko
dang meri chui twer ka dan ne ma gebiro ne gebiro ka moko kiox pade pian pade do mer betano do ngato ye dan pute a ke lwe ne ma gebiro ne ki gol tang ye ko weng wek dan do chak ma to pi wat do ngato ye ko bede ma ke te kwa ngom pa dan ya ke mo ko do nga o ki ko do ngato a ke parliament un lo yen so telo ngai ko da an ma ta du ki parliament pa te ka du ni pian te la ngai bo ke kana ta du ni pade mer du chien map me Uganda wek nying wa chak win wek yue ka ma pade o ke lo ke cholin yue hanu du chien pelo tela ma pete mo geno mo ke ken we lo pete wi to en ta ma te yelo pade tangwero pe kok pa ya la doa bene ma pia cha ko lo le miero ma ki ya mo ya ya ma ra ki ume ka pe tong ko ngai uno tam ne tere yot ko be do ne na ke wan le podcast dong ti chin do de man ti cha la ten mo ma nye kai wara ti gu tena wala chare school ke mi le podcast ki te mi le podcast ki lo te o yu ai ngai do ke yom chin ni bene ke ro ga nyang ko de ka pe ki pa ene ya choli fal do le podcast ma nyen bor ye yom ni bene ke mi le pod mo gang no be na ma cho so pe mi le gam le podcast ni de be no podcast mi ini nen ngo ma ti le podcast so un report card un jo ma de report card de right ka un pm ini ko la ko lo mo me char ka ba ja dan ra le la ka cha ni in ma na ya pm mi jo cha ba no chu ba ke bi ka chu ki chung ni nga ma ra mo che lo dan ma pe jo pa de mero dan ma chu ko to ero gi pe ngat mo ma ka go chim ni ngo ma chwer ya pa de mi ar ko re o cha ta ko pan mero ngat ma chu ko to ero pa dan ana chu we ra de ka po nyu dan to ero pa dan wang cha wa chiel ma pia cha wa campaign police premier gam chan pa dan police premier bo dan wa ma cha na ma ya be RDC ni premier bo dan jo pa de bene dano charo dano mo kanen wango bena reo ungo bena reo human right la tela mero chui twer pa dano ker ka dong remo chan ngai wa ngai ga menta mi Uganda we bat chui twer ka dano premier la tela jenge a ke ye ka kenyi porro ngai lok bu kere ba wi Christopher ke lo ni udonga o kwa lo chente pa chole mi dongo ga gena lo dong pe ko dong pe ri poli pe ko pe ri poli ana beru lo ya pa East Acholi Cooperative Union ma wa East Acholi Cooperative Union uno chane billion a chiel ke ali piara bo billion a chiel ke ali kono no gamenda wajini gichola chule ho wenge eno na temo bal makara tache weng ana ya terro a char la mo a char kwene chene bene ke kwanyo ke kere account pa East Acholi Cooperative Union awa chulu mega pasana pa ngato nyara chak danga ruok bene nao che go kwara chula a cher record awene ana tiuti ene na reo ke botaka ko mana temo ko mana kore yo ordering ne ke chula so ka gina loka upe ulengo mod gina mero lok ene ni kake kwanyo pasana pa ke mina balance mudong i account enu ni kete mo ngo ene ka nyami rogam ko beri jola pono jo paimol tika binu barani mo nya beri ngomgi ikam peke chologi atika chuye chala loya we ke chologi ka ke chologi ana wa ino me apasan no ate mbal ano ke yaran mi beri loya pa jo paimol mi beri MP jo paimol East Acholi ma wa kit gum la mo wa kwene pe a chuye pa jimu ami barak so mo nyu beri ye peke cholo dano a chuye ke cholo pa jimu abi barracks billion a big ngom ene ke dwa obor ka ke gumarai pe ko chora wa chile pe balo baralis no chana dugi actually me no lawyer te ubal gulu airfield ma ba de ke tika pie ye woni ang ni jone pe ke chologi a chu ye liel pa no para diara ga me to chologi billion a de gen ben pe ko chora baralis no chana biri actually me no lawyer te ubal ti pe ke mogo ma ke diu dano pa de ma duata ka mo ma kam di tayo beri ene ben pia wa hele ma bero wa bi dor ga men de kor ko chulda bakchano ko so ka gina loga ni pe lingo ini bi porro qui ka ini pm wa kwanchana wa keto ko wak ngato magano wa kere microfinance ken wa keto ka lulu mi bate wang ma ini porro qui wang ma Christopher porro qui yo uni wewe porro undo yo pa mi wot yendo yo mi kuoni ma pat tala charu ngayo aloko kimolo kai gamo anda du ka dong tere dong wa charu bere radio ye wa charu bere radio kai bi ro uniform kai bi don radio kwa mu do ko piri wa charu bet kunu ini lok ana lok kama mero ching ichobo ke ching bar an pabel wenyo ke ngato mo matela lwak ka wa lok mo ko dong be pe abi lok wa da wa ko mano pian ko ni tubu da bad la ko ri pa mo ko matika di dano toro to ka dano ko no joko ko no la ko ri pa eni ni beno gwa pe ko ne le chara walta ko ne la ko ri pa eni ni beno gwa pe bar ko ndonga no